sore, ketemu lagi bersama Tiang di YouTube channel Belajar Buat Nonton Perkara Bali. Nah, di Rahina mangkin kan Rahina sekolah di Semeton. Mangkin di Tiang kacang melukat ring segara. Ih, cinaang video di Tiang. Nah, niki Semeton. Sebelum Titiang jagi melukat, Titiang maturan pejati alit niki peseng nih pastan. Ampun panas kita segara. Siwalatri.